online aya thlawna ticket lawmna S&R Travels rangi thlawna ticket ilo book ve donia engtiklai po in WhatsApp emo phone call hmangin booking ti theih reng ani contact number 6909063744 Ola hei pukelel tlawm kima ZPM spokesperson hianin Hmunphiah chungchang ti thu pui mangin thu asoi nge mani minute li le second som panga vel asoya amaro chu chumi ma chon nimin lampanga khanin news hit zual ti mai kane chu kan ron display photanga kan react donia tijon chumi zo chon hei kan thlir zom ngal donia tijon hei advocate kan ti kha lo advocate lutuk lo poni mai thaimo central jail lama an jump lutani a people tenen khan 7-day hospital aizola boina thlengkal zela vaivakon police station voin ni thum thani kumsani somni panga chama khan mi panga central jail aizola anda lut tinia police atanga bengwar na thutan danin vaivakon police te hian FIR an don bo zuin nimin chama khan roderick thangding liana ren thlei kumsom thum pani zonom leldo ma khol ring kumsom thum pariat kanan lel sang zolaral te kumsom thum pathum luang mol le abenego lerin oma kumsom thum pakhat chinga veng an man chumi nu le rotika kumsom thum panga ramnun south an man le ni ti hi ei bengwar lampa kan huwa an man bel taka chu he lel rotika kumsom thum panga ramnun south ti hi ani taning poni sela hemi chungchanga wang herin Mizoram Bar Association herin thu chu aron nei tarup maya chon ta herin an seka Mizoram ukilin tel khomna Mizoram Bar Association MBA General Headquarters chuan Roderick Thangding lian ren thlei chetan thu post awangin thu chuan siam tinia MBA chuan nisom thum pakhat thakhat kumsani somni panga Adventist Hospital 7-day tlang aizola pui khoina kainoya moilo taka che tho tu ta jinga mi pakhat Roderick Thangding lian Roderick ren thlei hi ama inchal anga advocate ani hi keni Mizoram Bar Association General Headquarters chuan kan hriat pui lautin kan member ani lauti mi puite kan hriat tire anon tine hetinga advocate ming chala midang te diriam le chungtlak zonga thil ti hi Mizoram Bar Association chuan poi anti in mani ni lo na anga inchali tu nuwa thleng to lo se anti tak zetani anon tini engponi se athin rim thlak ve boka heti anga profession zonga mingchen na thei lai tu rahi poi khop meng poni se Mizoram Bar Association a hen registration te tia fee choi te pongai ve ni mo ikhan fee choi nga ya ti chuanin mi tu emani kha ukil na lo thokin lovakal ve char to poni se engemaw nadanga thokemo thildanga wanga akal zom to lova fee pelawani chuan ikhan Mizoram Bar Association member ni dakha an nei to lova tiang khanin advocate chu tikhan member an ni to lo kha chonin vaka tang te poin mo vakalat nama kan ti hi ukil engeniang case din sak thei ming chuan na ti me tengo kan hre thiam thei da tur zongin khata tang pokhan mingan pai thina hei then khat chu heta senior do to lo practice ve ngar amaro chu pasalan nei wang te mo thil danga wanga ukil na lo ban san to ma se pa practice le do anumani poin heta junior housing a khan mo at least noi lampang khan anom zela kha hemi registration kalphung hian ni shim boka entina tun melam pangkhanin salima kha kan la she ome ani po kha ukil na ri taklo chel to ni maro chu engema chan sang awangin ti khanin aban san ta tuna chonin vaka po ven ma ula aming kha chong to kherlawang chu kan lo sei fia ve shim ni chu engpo ni se hemi chungchanga hian hei kan ukil or de meile a people te kha chu central jail lampanga an jump lut ta dial tinani chu chon hei high court a henin VC case chungchang kha khoyania nimina khan chuanin a court order po hi en lo meng o engvak en turum lova submission an neya submission ka tiam je chu heta ukil te khanin thusoyen neya ti khan ukil te khanin engeng an case chungchang a khanin court a khan thuthlen an nei tinani chu ti chuan ziak te ponianga khateng khanin thun thlena ti chuanin in judgment ero chu siam alani lova tuna an cheng tak hianin reserve free ania judgment order hi tunkara ti chuaman be se ni ti khania court ero chu an zo to ti khan order judgment order an nga kani ti kha a chiang ta ti hi chon nakina tunge thiamanga thiam lawang ti hi chu ala hriat thei meng chu engpo ni se kha news sit zual ka ti te nia tuna chuanin pukelal tlawm kiman Hmunphiah chungchanga soina kan enanga aron hit le viau aron pui le viau ngem o ka hrelo tuna chon pukelal tlawm kiman Hmunphiah chungchanga soina hi inan teng
pu chairman tun trum chu toy te tak tak hun a che boka le thian du tak teu hei in rin ni zan kan athupu ya kan lun ngal pop mai nge in rin ni zan khan Doordarshan news kha in en kherlo mai theya Doordarshan hi rampum huwa pani wangin a poimo a ta chuan tiang hianin thupuang tu kha na puang ani Hmunphiah kan chiar chuak anga a soidan chia Hmunphiah seng hun ain tran le mek lain Hmunphiah leitura sarkarin ruah manna ala siam fello awangin kun na thok tu ten anrem riat danin Hmunphiah an thal tran ti ani a chu in rin ni zan daruk le chan vel news February ni khat sang ni som ni panga Doordarshan news ani chu heda puan dan mang hi chuan sarkar hi la in pe lo le la engma la in buatsaih lo angin min puanga chu tiang chu ani lo ani ti kha kan soi du a kan ho tu ten ma na tangin Hmunphiah leitur le khami chungchang kha an buai pui na sa a hei empanel buyer po mi pasari lai an siam fel vek to a ta hianin a chuang veka chung mi ta chu sarkar hianin a ringama ring tak chungin tuna hian anin tiam nangin Hmunphiah leitur hian anin buatsaih ve bok ani ti chuan tuna hian Hmunphiah hi sarkarin a leitum dan hi kan chiang lo palang ti te ka hlawa zoram mi puite le kan party mi le sa ngei po Hmunphiah hi a hring lei hi kan sarkar hian a soi ngai lo ani a ro turani a ro an leyang heng empanel buyer po hian a ro an lei don chumi tur chuan lo nei tu ten an pho ro angaya an ti ro phot angai ni an ti rawanga a ro khan lo lei sak don ani thren khat lo nei tu te chuan ti ro khan buai pui man lo boka tin sum an mamo boka chung te wang chuan a hringin an hral du'a a hringin an lo hral mek to ani chu chuan mani thuania an zalen na nia an ti thei amara chu eptulam pangle min soi chadu tu ten kan lo ti top lok tiang an zalen na ani an lei thei arantia ZPM spokesperson hin chu ngai ama soi po hi ama soi chu ni tu na mi hi chu mo ama soi chu ni ngai ama ro chu ZPM hianin anin to khal ve na sa engemaw palom thei thula hianin a tongkam te point team khurin ka ria enge sarkar ret aya sanga hral na turan sian ni chuanin yes hral ro se antia ti chon chu mi mai pe lama tuna asoyang deuh che khen sarkarina an soi aya tlawm an hral phal ni point chu anei tu te thu ni ti kha ani tani hei Hmunphiah chawlowa po so thinga po ni vek thawa hei hi chu tuna anon sei khani ta ti chon Doordarshan a khanin chu news a khanin khatiang khan an lo chuani mai mela pho ro po ngak zo lova lo hral te khan ti khanin anon pu ming cheta me nge ti chu ngai to tham takani nga in ngai dan te comment section lo sei te wa hi a serious ang reng view mai politics a in be na hi kei amak pati tel mai a kan react nem tel hianin engemaw tactic hei nam dang tin an ti turanga kan lo ngai hi kan rama hen kan tin sa ta hle in ka ria sarkar hianin ati turati lawani ti ngai nan hello an ti chole der to maya chu wang chuan helai bora hian kan ria kan in buatsaih kan ti don me kani ti kha kan soidua hei tukin lama he lampang mithiam te po ka bia tin thingtlang lama he lampang buai pui tu kan party mi le sa te po ka bia kan mi le sa te chuan helam chungchanga hian vui vai nan la nei lo sarkar an nga kani amaro chu min vote lo tu te li ria vui an tanga chu wang chuan tu na hianin khang thom khan kan ril ru lo ti chi a yang ti min vote lo tu te li ri vui an tanga te ani the na lai chin pom reng mai ki ZPM party mi le sa te mo ZPM party mi le sa te Hmunphiah ching tu te kha an zota chonin an ni ro chonin ti khanin vui vai nan nei lawani haron tia diktak chon vui vai du ni se a party mi le sa te hlei hi vui vai na sa tur chunin ka ria kan party ni veanga tinge min lei sak lo mo khami chungchanga khanin lo lei sak lo tak tang ni se a vui vai na sa te a vui vai na sa berle a voice nei na sa thei ber tura karin chu ZPM mi le sa te
zinga hmunphiah ching tu te hianin ka hrema ro chu an la vui vai ve ho lo mai hei political game hi han chu ti chuan amak ani ti top mai chang mak amak thin khop mai ka hlau em maya chu wang chuanin tuna hianin durdar san te hialin an thu puan dan alo fel fam kim box silova kan chi ayang ti hlavin chu kan ron soi fia ani ti chuanin certificate of origin ten pe heng empanel buyer hian engamoza chon chim lama po aro khan leitran to bokani ti te hetel taila mar lama po helama sai pum lama te pon lei chho vele mai don chu wangin kan ho tu te hi anin buatsaih na atha tluang takin he sarkar hi ain buatsaih ang ngein akal zelani amera chu min ti hno cham thei tu tur chu empanel buyer te hi sarkarin arin ngam ang huwa an rin tlak le silo chuan khalai ka chuan boina tlem chu om thei mai thei amara chu tiang ni lawin sarkarin buatsaih na hrim chu atha thokate ni ti kha kan soizok do ni kalome khati zong khatun tum video chini sela ingai dan te mu dan te indo sele do ni